Ubah Preston Tensong walang sembut menteri rang ba jela ulah kular ban pedulong ya baru kejing dawa jung ki karbi ki basa apa Meghalaya makata kalong ban ai surok ande basang surok ya baru prateli ki surok kebetulan hakisnang ba pe basa ki karbi ia kan dia ulah kular baru kongsan hakaje kenduk lang ka basa phundai jongka All Meghalaya Karbi Association ini kata kaje ke jamlang jong kejat beri karbi ki basang basa apa Meghalaya ka belang kaje kenduk ka basa phundai akan dikaji kenduk lang ni ka conference ka lang nin ban menta ka singi ya dan lang ru MLE jong kanang po ubak Meral Bonds im MDC jong kanang po ubak Balajit Rani ADC jong riboy ubak MB Tongper Presiden jong Karbi Association ubak SS Ronghang ko dia kirang ba ki badan na ketika than ya kan dengan conference la pen songshit daki cultural program ki bentuk ki shat pen rai ki ba pe jong jai pen Karbi ki badan atau song basa apa nak kham tam apa riboy district kebecengai bantuan yalam kenang yuta beri bapik ya kepulbi saya ini jaga langsung berubah uknam udah direct hakas kum jika bangakwa ban ong ya pi ngan pentikna ba lada gama ban ong ban le sisne ngin le man lausne ya ki jingdon kam jompi ya ki neki prateli ki sulok da ka bang ya sulok lang bat di lukele meli jompi kam tam ba merel bon ngan sai sulok lang ru bat ba sotun WMLE na jirang na makadon katu kaneteli hapo jirang konsensi bat kumjuru ngan saya sulok lang bat i Dr. Bom kabahap hantei hapo umsning constituency bat kata ka bangin le kum mga ongipi ni kwa banyo i bakaway pakaway ka snong hakaway pakaway ka dong joke jelami kelajum kidai banyo ya ka connectivity kababit kababiang namar ka roy ka pa ka jingkiw haki snong haki tangong kabanganga siyem kalok day tat endang yok ya kalentiyat kalentiyen kababit kababiang leno ay bangin yeruspa leno ay bangin don kino kita kijing don kijing em kibabit kibabiang hakisnong hakitao jongi leno ay lut kita ladang himyo ya kasurok kababit kababiang menta kijing angut jongi hakijelam kila kolong bangin promote lani bangin kentiu ya katurisit bat pitip bah kecing wan tuj inong jengok kai pertei ha ke jelam me kala jongi ka bomlong suk ban yakre ha ka sistem om duna ya ka khat arlak mut ki toris ki bawan ha ke jelam me kala jongi ten rai ngan ya thu ya pi ngidang duna palat ki jaka jengok kai Dei nakakadaw ni kwa Lapiong Haribhoy District, Lapiong sa West Khasi Hills District, Lapiong sa ki District tiba pero ni kwa ban pembun syu ya ki jaka jengokai hakaba kan poi kapor balese san polak shisnem ki toris kin poi bantut sa kejela kejum
bat ladang nila ban le kumtakan lo kak kamai kabacur na kabenta kalong yin kalong senjung kitoris sushim mapi menta kamoong kat arlak ngut shisnem giwan sushim bait laga tang san hajar penka uwe utoris uplut kat arlak toy multiply upi mi kanu kalabun ba berkata kepisa kawan hang ni ndai bakal chenu kadon hang ni dengan kawak banong kadi kesnong jong piru dei kabi tenang kabagilak ban penkelak kat tourist destination bat kani ke area Borokowe syua bangan keren iba Melbourne yung penken mau biang ya ka promise jong pi ya ka surok nongpo umden Sonapur Syabrnihap ngalaku lar biang sisi bangin penting kenapa kan lo di kena ngila buah kemat akabangi penrung lemba jong kagol bang kabangin penting kena bahkan long ke standard intermediate lane bangang gestem lar kayat ke di kesulok kan lo ke jingkur ku ya ke negeri area katanya Badha kata kapor ngejur i bagi turis kiniat omsu naka national highway kiniat naka state highway jong ka jela megala kababon tamru kisnong jong ki paradok prasnam jong i ki parasnong karbi karno karlong kaburom kabakraw ya ka jela megala jong kata ka bang kuak ban ong ya pi bat nginya trailer